i dobrom podsticaju za raspravu i sada imamo krunu završetka skupa koja će se pokazati u sijanju Milutina Mićovića. I dragi prijatelji, učesnici ovog uzvišenog skupa, ovdje nekako ima razloga poviše da se govori o Njegošu, jer je Njegoš ovdje dolazio za svog života. To je bila i njegova jurisdikcija, ja mislim, mada je to austrijska granica, imalo je kasnije komplikacija puno oko toga. Svako je dodao neku žišku i sve posticajno toj Njegoševoj velikoj mapi misli, političkih, ponajmanje onih duhovnih. Tako da ću ja pokušati nešto s brda s dola da dodam ovome što se ovdje sve čulo. Jer nijesam napisao tekst, nekako mi je interesantnije da ovako uživo da se snalazim dok govorim i da ono što mi je došlo kao neki podsticaj unutrašnji da to nekako prevedem u jedan poredak. Čulo se ovdje da je Njegoš imao prosto skoro negativan odnos prema tome što se zove politika i političari. I taj aspekt njegovog djelovanja, dakle on je bio ipak gosudar, vladar jednog plemena i po nuždi je bio na neki način i političar. I to je jedan, da kažem, manji dio njegove ličnosti. Njegova se ličnost doista vidi tek kroz njegova velika djela, a onda se lakše shvata i to što je on imao i političke stavove ili što bi suštinski bilo, imao je istinsku brigu o narodu, o plemenu koga je vodio i istinsku brigu o čovjeku i njegovom dostojanstvu i istinski podsticaj, čežnju, veliku vatru da to pleme njegovo živi u slobodi i da dostigne neku samosvijest dostojnu čovjeka koji ovdje pod nebom boravi neko vrijeme. U Luči imamo stihove koji govore, koji stavljaju u jedno čudesno mjesto političare, državnike ili one koji su tada oslikavali, nosili svjetske poretke. A to je u Luči stihovi kada, što bi se reklo, subjekt Luče ili sam autor ide nebesima kroz velike zrake i svjetlosna čuda, pa se u jednom momentu umara i osvrće se prema zemlji. A anđeo mu govori ove stihove. Šta te k ljudskoj vuče kolijevci, gdje kukanje i plač okrunjeno, gdje vjenčana glupost sa tirijanstvom, gdje se samo rad nesreće ljudske bogotvori Cezar s Aleksandrom. Ja bih ovdje rekao, dakle, imajući u obzir Njegošovo poimanje čovjeka kao tajne i kao Božje iskre koja ovdje ima mogućnost da se rasplamsa i da doživi biće u luče sjajne, kako je on negdje rekao. Tu punoću egzistencije, punoću slobode, punoću saznanja, punoću čovjeka. Iz tog prostora sve nivoje ljudske, historijske, Njegoš je sagledavao i vrednovao. Ovo je u nekom smislu jedan užasno radikalan odnos, vrednujući odnos prema svjetskim poglavarima i moćnicima. Da se rad nesreće ljudske bogotvori Cezar s Aleksandrom.
Ako to danas prenesemo u sadašnje vrijeme, vidjet ćemo i danas Cezara i Aleksandra, koji se bogotvore rad nesreće ljudske. Prosto, zašto je aktuelan Njegoš? Zato što je sagledavao sve iz tog unutrašnjeg jezgra, koje je uvijek živo, uvijek ima moć da se obnavlja, regeneriše uz Božje dejstvo, sadejstvo. Njegoš je teokratski tip i karakter. On je najradikalniji čovjek, um i duh, ali u smislu najtemeljniji. Tako da svi poslovi, dakle recimo onaj stih sajam besmisleni, to pristoji Njegošu da kaže za svijet da je sajam besmisleni. Ali isto će tako kazati ko ne putuje, ko nije vidio svijeta da ne može da mu se otvori um i tako. Dakle, protivrečnosti koje nam nudi Njegoš, samo nam u stvari slika stepenice te ljestve uz koje čovjek uzlazi ako hoće da dostigne saznanje o sebi, znanje o sebi, šta je čovjek, a mora biti čovjek. Ovi stihovi iz Luče nadovezuju se tačno na stihove iz Gorskog vijenca, možda je to prvo kolo. Bog se, dragi, na sebe razljuti za njihova smrtna sagrešenja. Pa onda kaže, to su političari, velikaši proklete im duše, na komate razrobiše carstvo. Srpske sile grdno satriješe. Velikaši trag im se utro, raspred sjeme posijaše gorko, te s njim pleme srpsko otrovaše. Velikaši grdne kukavice posadaše roda izdejice. Kuće strašnija osuda, ali kuće istinitije sagledavanje sudbine naroda, svog roda, koji je u srednjem vijeku dostizao jednu visinu duhovnu, moć kao narod prosvećen. To je bio istinski prosvećen narod, pretkosovski, nemanjički narod. Imao je takve vladare, takvu umjetnost, takvu rečenicu koja se ni do danas nije ponovila. Recimo, rečenice Savinih Domentijanovu, recimo, žiti o Svetom Savi, takva rečenica se nije ponovila u srpskom jeziku. Taka artificijelnost i sa dubinskom podlogom. Nije se to ponovilo. To je, Njegoš je, dakle, prosto, što bi se rekao, oplakivao tu razorenu slavu srpskog naroda, nemanjičku slavu. I on negdje u jednom pismu govori koliko je muka uprtio na svoja leđa kao poglavar jednog naroda. Kaže, da Bog je dao da se i ona iskra iz plamena kosovskoga, iz pepela kosovskoga, da se i ona ugasila, da obliko nije muka na mene i na ovaj moj narod. Jer u čoveku se vazda biju sile, ili biti ili ne biti. Jer ponekad je lakše sve prepustiti zaboravu i zagrliti nepostojanje. U odnosu, biti zagaziti u vatru i, kako kaže, ako sablju poljubiš krvavu i zaploviš u noćne valove. Tako slično. Imamo u jednom Gorskom vijencu, u jednom dijelu Gorskog vijenca imamo, što bi se reklo, tu politiku. Kako živjeti zajedno sa onima koji ste različiti. Kako se ophoditi prema onima koji su otpali konkretno u Gorskom vijencu od vjere prađedovske. A kad kažem ovdje vjere prađedovske, to je doista u Njegošovom dijelu se tako pokazuje. To nije samo neko nasljeđe, nego vjera prađedovska je ono što Njegoš podrazumijeva pod istinom čovjekom ili pod ono što je bila pretkosovska slava srpskog roda, koji je nosio
Božje načelo u sebi, koji je razvijao te sile i koji je nosio to nebesko dostojanstvo. Pa kad Turci govore na ovom sastanku s Turcima, da se ne bi krvili, da se pokušaju, kaže, da se razgovaraju, pa kaže Turčin, trn u zdravu nogu zabadate, ja sam sin Svečev, nosim istinu kojoj se svi klanjaju, to su ti imperatori kojima se klanja svijet. Kaže, gdje si čuo da se trske orkanima ne klanjaju i sličnim metaforama se obraćaju Turci Crnogorcima. A ovi Crnogorci kažu, jedan od njih nekoliko ima momenata koji su čisto onako mogli bi reći da su jako politički, ali prvo moralni i ljudski. Ovaj mu kaže, učio si škole i pretvrdio si na neku čabu tamo. Ali kaže, poteža je ova naša škola u Crnoj Gori gdje nema nikakve škole. A kakva je to škola? To je ono što pamti čovjek, što je nosio kroz svoje nasljeđe. Božanski dodir, etika, čojstvo, junaštvo, biti čovjek, to se u Crnoj Gori i, dakle, Petrovići su zasigurno bili plemići i vjerovatno od kosovskog plemstva. Jer doista tako ne bi mogli oskakati duhom da nijesu nosili neko srednjovekovno nasljeđe i plemstvo. Kaže drugi stih koji je tako političan, kaže, što ćemo vi, kaže, kriti u kućine. Danas bi se reklo što bi to u oblande pakovali. Crnogorac tako kaže, što ćemo, i on priča veliku priču, treba biti pokoran, živjeti zajedno i bez toga smo braća, idemo zajedno u bojeve, žene se i udaju između sebe. Kaže, što ćemo vi kriti u kućine, zemlja mala od svu stiješnjena, s mukom jedan u njoj živjet može. I drugi stih, treći, čud lisičja ne treba kurjaku. Lisičja čud je politička čud. To je, političar je kod Njegoša, a i danas, političar je obrazac manipulatora. I on gleda kroz naočale lisičje, on gleda s čudom lisičjem. I to se doista pokazalo tako. Političar je prvenstveno umjetnik manipulacije. A Njegoš je toj manipulaciji suprotstavio herojstvo. Pa poslije ovog kola, u tom kolu, gdje se govori o velikašima koji su razdrobili carstvo, odmah govori o Milošu Obiliću. Junaku, nosiocu svetlosnog herojstva, tako bi se moglo reći. On ide cilju, ide grobu besmrtnog života. Prezire ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine. Skoro sve što je nadzemaljsko, sve prezire. Jer on ima preči put da uđe u svetlosno postojanje, ide grobu besmrtnog života. I to je obrazac Njegoševog heroja, ali heroja koji je inspirisan božanstvenom silom, žrtvom. Kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti. Te su opozicije kod Njegoša jako upregnute, idu zajedno. Herojstvo, smrt i slava. I to je nešto, to je prosto, krstio je svoje pleme Njegoš tim riječima. I utkao ih u njih i ostavio tako pečat. Ja ovdje se pominjalo da ta tehnologija zaborava. Ovdje se pominjalo profesor sveštenik Brajović o tehnologiji zaborava. Da,
Vrlo je usavršen tehnologija danas zaborava. Ali zar nije zaborav bio u vrijeme Njegoša poslije skoro nekoliko vjekova ropstva? Zaborav te prve slave. Pa njegov u prvom monologu kaže pleme moje snom mrtvim spava. Dakle, zaborav zemaljski, betonski vlada plemenom. I ne može da se sjeti ko su bili. I sada to ima povezano s učom i sa Platonom, da čovjek jedino ako dođe do tog prvog oslonca, onda poznaje ko je bio i prije nego je bio, ako možemo tako reći. I to su njegoševske pozicije. I junaštvo je kod Njegoša tako dignuto u nebesa. Što su momci prsi vatreni u kojima srca pretucaju krv uždenu vatrenom gordošću? Što su oni? Žrtve blagorodne da prelaze s bojnijeg poljana u veselo carstvo poezije. Jer cilj života ljudskoga po Njegošu, herojskog je ući u nebesku poeziju. A pošto je Bog pjesnik i sve iznova stvara iz dubinskih mraka i osvetljava te energije, a prvi posrednik na zemlji, Božji posrednik je pjesnik. A kod Njegoša imam ovo da je herojstvo, junaštvo, poezija. To je jedna dimenzija vrlo važna. Dakle, junaštvo od Homera do Njegoša, kažem, to je se lako prati da je junaštvo povezano s poezijom. To je stvaralaštvo, prevazilaženje sebe kroz podvig i ulaženje u više saznanje i u više postojanje. Sad, ovo je tako zbusnuto mnogo, ali pošto je riječ kao politici Njegoševoj, ima je ta riječ, koristio je vladika budimski Danilo, nebeska politika. Vjerovatno je i prije to, ta formulacija postoji od ko zna otkad, ali Njegoš je u tom prostoru nebeske politike bio stvarno političar. Uzmimo nekolika događaja konkretno. Njegoš od 30 godina stupa na vlast, još prije 30 godina. 34. dakle 4 godine po usnuću njegovog strica vladike Petra, on naređuje da se otkopa vladika Petar i da se proglasi svecem. Kakav je to strašan gest bio, kako neobičan i protivan svakom zakonu prihvaćenom među ljudima, da se neko poslije 4 godine otkopa i proglasi svecem. Ali šta se pokazalo? Da Njegoševa intuicija i, dakle, Njegoš se umiješao u eshatološke stvari, odmah, tako drsko ili kako bi ova staroslovenska riječ drznovenije pripadala bolje njemu. Drznovenije kao sloboda. I njegova intuicija i njegovo naravno poznavanje svog strica i njegovog dakle, najneposrednije, ali ništa ljudsko nije smjelo zarizikat na takav gest. Samo nadahnuće onostrano, to je neka povezanost s Božijim promislom i Božijim sagledavanjem. Da se to nije obistinilo, njegov bi gest propao i Njegoš bi bio sramoćen i izrugan. Ali se obistinilo dakle, naprotiv svih ljudskih rizika i običnog očekivanja. Našao se svijeta cio. A to je, dakle, to je i, kako da kažem, jedan suštinski, nebeski gest, ali i vrlo politički gest ozemaljski. Jer mu je stric bio potreban kao autoritet, kao podrška njegovoj vlasti, jer je on sa 20 godina uzeo vlast. Kakav je to bio, kako kažem, dečko, kako je to bila pamet, kakav je to bio mladić, da se uhvati sa takvim pitanjima i da uđe u takve rizike. To je jedan njegov politički gest, nebeske politike. Drugi važan gest njegove nebeske politike je, on odlučuje isto od 35 godina da se sahrani na lovćenu. To je isto nenormalno. Nenormalno za običnog čovjeka. I da sebi tada pravi grob,
i da se tako sa nekim nadljudskim drznovenjem popne na Lovćen da bude njegov grob. A šta je to značilo? To je značilo da postavlja znak slobode na Lovćenu, odakle se vide, kako kaže, sve iz srpske zemlje i primorje i sve. I da, kako bi se reklo, veže Crnu Goru s nebom, s nebeskim pokroviteljem. Kad su mu Crnogorci na umrlom času rekli, kad je on rekao nosite me gore i sahranite, njegovi rođaci su rekli, ma kako, vladiko, doći će Turci pa će ti mrtvom ošeći glavu. A on se, kaže, promijeni u licu i kaže, ostavljam prokletstvo na vas ako to ne učinite. Dakle, umrli čas, takav visina i, kaže, neka trezvenost, treznoumlje nebesko ga je držalo. Kao što ga je držalo nebesko treznoumlje u testamentu. Koja je to poezija i kakve su to, u koliko riječi on šta im sve rekao. I prvo, kako kaže, ja sam se topio, od mladosti sam se topio u himne božestvu. I pjevao himne, ali sam se isto sam tako sa suzama oplakio jadno, ništožno ljudsko postojanje. To su bijedno ljudsko sudbu. To su rasponi Njegoševi. A treći moment njegove nebeske politike, to je ukupno Njegoševo djelo književno. To je nebeska politika. I svuda on, dakle, to što je Petronijević rekao da je prvi demokrata satana. To je tako smiješno. Negdje smo to malo prokomentarisali da je to loša knjiga Brane Petronijevića, koji je sigurno dobar filozof i tako je na cijeni. Ali Njegoševoj nebeskoj politici, dakle, sve što je rekao ulazi i uradio, ulazi u to nebesku politiku. Jer, evo, satana se, kaže, buni za neki poredak novi nebesa. Pa da svi imaju da se veličaju na svom tronu i tako dalje. Sve je to bilo, sve su argumenti čisti, demokratski, sve su racionalni, sve su tako. A Njegoš kaže, ne znaš ti. A Njegoš govori anđelima, kaže, ja sam jedan koji stvarat mogu. Ja sam onaj koji daje pravilo biću. A satana to ne zna. Zato je on nadahnut, zlom nadahnut, da traži svoja prava i da razara kosmos, univerzum. Jer on ne poznaje da je svemoguće slovo sve drži. Dakle, svemogućstvo i svemoguće slovo sve drži, a Njegoš je samo pokoran tom svemogućem slovu, koje osjeća i koje njega stvara kao pjesnika, kao ličnost, kao vladara jednog divljeg plemena, ali čestito, koji ima neki veliki zalog upak u svom porijeklu, koji je neophodno sačuvati. Dakle, i kad iguman Stefan govori da svijet je sastav paklene neslage, on ratuje sve. Ali kaže, ali svi ovi grdni besporaci po poretku nekome šljeduju. Taj sve držeći kod Njegoša je tako prisutan u svakom dijelu, čak u svakom stihu. Mada on pravi namjerno te opozicije da bi kao kroz vatru pokazao dublju istinu o čovjeku i univerzumu. I da je čovjek, što kaže Luča mikrokozma, da je čovjek jedan univerzum u kome je sakriven univerzum i zakoni univerzuma. I to je njegov, da se ne krše zakoni univerzuma i u tom smislu se prezire politika, a uvažava se i oživljava ona nebeska politika, unutrašnja politika slova, politika uma svedržećega, kome se Njegoš klanja i sa kojim živi i sa kojim sagledava i sudbu čovjeka i svoju sudbu. Kad kaže da su sva zla na njemu i da je njegova sudba neuporediva, ali kaže, nadežda mi voljom Tvorca blista. To ona u prvom pjevanju, u prologu uče. Sva su čuda na njega, sva pitanja, svi potresi.
kaže, nadežda mi voljom tvorca blista. I ta njegova ubedljivost, njegove riječi, ona drži. On prosto kao i danas da je ovdje prisutan. Svaka njegova riječ je iz dubine, ali tako je u kontekstu svaka realna. Pitanje je koji mi nivo doživljavamo i koji možemo da doživimo. Gorski vijenac je tu narodu i nama, kako kažem, najbliži. Ali ta luča iskra je i unutra gorskog vijenca. Ona nije nikakav opozit gorskog vijenca, nego je ona unutra, ona je i kod vladike Danila, posebno kod igumana Stefana, ta sveštena kaplica i te oči koje vide ono što je onostrano i tu nebesku zakonitost kojom Njegoš opravda ono što kažu da se gine za krst časni, kogod paše svijetlo oružje, kogod čuje srce u prsima i tako da ginemo za vjeru i za istinu. I ta istina, dakle, nije nikakva teorijska, nego egzistencijalna kod Njegoša. To je važno. I tu su, dakle, filozofi dobili veliki prostor kad je u pitanju Njegoš koji je nosilac tog vaseljanskog uma, kao i religijski mislioci. Ali i Njegoš je po prirodi ipak, dakle, pjesnik, ali onaj najdublji pjesnik koji sabira sve, i filozofsko i religijsko. To je punoća čovjeka. Zato je on skoro neuporediv. Evo, sad će